ebyabahambuga nkuru z'ishengyero ry'obukama omu muco w'omururembo Fort Portal ubwo abakuru b'obukama barikugira ngu ekyotaha mpango nikiza kumara ebiro 2 kutandika n'ebiro 13 kikahendera ebiro 14. Ekyotaha mpango kikuru muno omukama karagira ekyotaha mpango kibeho kandi ekyotaha mpango nikija kubaho 13 kugaruka 14 kandi nywena mukimanyire ngo ekyoto kimu nokurugeira kyateranizaga abantu hano Tooro kutandikira mu maka gaitu mu masaza gaitu mu masomero kyabumbabumbaga abantu ebintu bitari mwe na mwe nko kugana okweshongora ebyeshongoro by'enzarwa okuzina amazina g'enzarwa okurikiriza ebitebyo bya kare okworeka eby'enzarwa ebyera hamwe n'ebindi byinji nibyo birabe biri omu kyoto eki. Tekaniza abana bagwisiki abagenda kuswerwa n'abojo abarugenda kuswera urundi eko bwekubye na mwakatabanguko ebintu byona nikwera hakyota hati ebintu byetu bya Tooro ebintu byokama bwaitu bwa Tooro leka bije gukwera hakyoto kino ekyo mwaka guno obukama hona bwarangirira kuno buza kutebekanisa okujanjabira abantu busha obwomezi bw'abantu hati health camp egyo nija kubaha ebiro kwezi 2 netandika kwezi 2 September nemaliriza ebiro kwezi 7 ntwija kugenda mu masaza agataligamu ntujanjaba omugani makuru omuhabuzi wa President Mary Karoro kuruta ihanangirize faka zo muri shemo kuguma hamuramwa gwentunguka hamwe no kushajika government ya NRM. Ebyabagambira ubwabirari hakanisa yabo subo muri shema ari kutongoza ikibina cyefaka ze cyo kwetungura nyera kubasima efaka zimwe n'abanyana ungana mu kunyusho mwakati ari Yesu kandi byona birumbi Ruth Ministries Ruth wakagenda yashwebwa kuko nataka kizanyaka kwa hati ebere tureba ngo haruho abafakazi ohora abaganga mukazi mutwara wano n'ibishaka abaganga bagarageze oya abantu bashaka ifakazi warebere fakazi nabari bibune babara omuri yakowe kutashwe kwaza mushobora na mushana negabandi netine kamoko mishogara okurebere kuzira fakazi kushasida nano kurebere nano kwenda mabarangengerashi Mary Karoro ahire faka ze zo muganda gw'emitwaro 50. Kaya tumushija atajire mu makagabandi abo bako bari nyamwandu uje abana baba mutiro babisho nyamwandu rera kwani kaya tumushija omwe yagera kuyashwebwa people letujira ngo tutineti amakora gagasha kwa Jonathan Singwire na Sheikh Abdulatif.